Bapinyo ia ki kubor roman lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ke channel kana kicha. Hadin ba umentri rang ba kajela ukonrat sagma uladep bansam ya kidok kendang syabaro ke minister ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA2. Ladade ya ke parti jongu ke National People Party NPP lanai kiwe ki parti ke bakentup ya ke United Democratic Party UDP kabayo arngut ke minister ke Hill State People Democratic Party HSPDP yo kawe bat ke Bharatiya Janata Party yo kawe. Lajno ka People Democratic Front PDF ka bamsem layo dok kendang AA watla ka labut lang ya ka UDP ban Kershan ya ka parti NPP bantau Sarkar. Na kaliang umentri rangba ku bunong sam dok kendang ula kerenda ka basai ba menta ka syong sa kinong ilam ka parti kumno kinle ya kisuki ki baula ai. Lakin ya sam na kinne hadu ka bakut ka samoy. Katkum na ki kubor balayo laong ba na kaliang ka Bharatiya Janata Party BJP ka parti kepada arngut ki MLA uba AL-Hek Minister uba bat jika Animal Husbandry and Veterinary Fisheries Printing and Stationery Secretariat Administration hadin arsnem siteng wahab an ai sa Hausan Bor Sulai MLA ka BJP Nasau Shillong Constituency. Banpen scam susu ia gane ke jinge sam na kaliang gane ke parti layo jingtep ba kilabu da ke jingtho bat phak kopiru sau national president ke NPP kenang ba onda lakut ke arsnem siteng ka jinglong minister UL-Hek wahab an ai ya ka suki jungu sa Hausan Bor Sulai ban peteng hadu ke bakut sundon ka samoy rekam ka Sarkar MDA2.